Business pongto, education department, teaching department pongto, any professional, bro ni mungkin interest na, interest growing ke, jibro success omaya. Aku panawo, ini iyan no, most of them I appreciate makyo, highly respect you. Tini mami jong calling pa munuk mam sar kami, sar himoni karo tiya ando liya, tini Maharashtra ni आशीर्वाद बाय नाउ जोत तो निचुबाव सुबाय तिप्रासा तुम एक चांस लिखा तिप्राय जो जेबाबे तुम ना हम ना ये तुम मां फाकरे हाइके तुम ये तुम बोनो तुम उदा दो मायनो ये तिप्रासा तुम सुजुग लिखा दो फन पे सामुंता ना नि बो सामुंता मानी बो कॉन्सेप्ट रीजनल आइडिया फाइमो बोरो ने फाइ जिनी ब्रम ना जगुदी सातो जिनी ब्रम ना फॉर्मल ये तो जिनी प्रेजेंट सिटी ये रविंद्र देव मातो ब्राउन इस साथ फाइमो बाय ब्राउन से great in social activity ni former CM ye suto baksa to thipai kha brown ni hard work ni karano tini ambu fen tola tungye ang social em kha they have brown book credit brown is how tini bo ancholic minded regional concept brown to this prize jo song khaye tini dora ti bono pass dong khaye ke tini bo jaga tung so phai no so phai maya nothing can be built overnight apon padawo tini brown tomoni karon ang tini iemu brown ni hard work by edc create mo edc ni brown ni coba edc admission create mo ni karon tini ai ta pun no chakri mai suja ko haya de so opportunity je mai mani someone has sacrificed tinoro christian ko na kaisa sanai gospel john semo 12 অধ্যায় 12 number chapter ni 24 25 na porde unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it will remain single as sit here. Busme ko sa puno hasa ka uklay bini buk samni bukur kuwoy nai hati woy blay lay nekha sa yun toro ya law yan ke butai pay maya po. That means what? Abu koy la busme chung kay mani bini asol bukur bukang to digen kable so kable. That means that seed has sacrificed to produce another seed. Tini leader sacrifice kay mani karono. Tini chung busme asay ka. Jumpu saya brody karena na bus lihat saya now you have to bear the fruit now saya sama tiba padawo thai jumpu phang hai ke thai jumpu hai ke thai ma thai nai phang ni sa kom thai kadang ke brody tau jang jo to phai ang phang khoi phang tola tum nu sui sa de animal se chung leng lau sa klomo khoi thai cha ni posu ko dung ke phai that means somebody has sacrificed that some other people or animals or anything some other elements are enjoying it. Kaya sacrifice keman karono tre dosta sayo. Tini ay takupu. With all due respect to honorable, respected teachers. Noni sa kawai ni kabomung khamang request khamang medam sungsaw sungsaw. Suno school kite proper bukhaya. Electricity connectivity kroy, sanitation proper kroy, road infrastructure kaham kroy chungpai ke khamai ne ba. Technology development is sate bro ni chamu mu asuno bango मिस्टी से कोई प्रकार मिस्टी तो चामु से कोई प्रकार चामु तो आगे जो ओ भाई मो सोदिन सिया आं चाउती देवर माता को जमा देता कोई मिक्स अप ये 2010 ओ भाई मो सोदिन ओ भाई मो सोदिन जा ब्ले इंटर सांसियो इनके जो इंटरमिक्स कनेक्टेड सोसाइटी chung तो या के कल्चर बे एक्सचेंज हुया चामु बो एक्सचेंज हुया कस्टम्स बो एक्सचेंज हुया chung फेक बे chung सिलाया मिक्स अप ओमाया अब पांडव जिनि आमाय को ओमनि कारण in society kaham payo hamyo payo technology advance homoni karono samo mo everything develop ye thau abun sate rubu bario bp high wo sugar is number one common disease tani dino sugar aina mo 300 sugar to monom thi sari abusuk te ke agile sugar ni chare me agilo boro sugar suku hio sugar to mo no ke ta chare maniya karena stampo kroy tahu sugar di bingung butuh pura Rusia masuka cung ciri tahu bakru le cuma misi ni motak bab case payo boron sugar tahu boron ni pakai apa everything jung selain ni sate camung buskayo rup buasun apa ini hingga ni jung selain logo cini teaching process government education policy buskayo tahu apa tu jung ya primary pe ang shooting teachers rao asuke pot abang 365 days ni siyo rom di menokata kan ni caita bapak sesan di tanah abang siyo holiday sampai
master working days holding to a working days nim sio angsa de chani angtu de chani thaibe mating tam student ke bale 40 jon to nai master koksa jang 40 jon student no 5 ta class that means at least 5 ta class is the minimum 5 jon teacher no aro jaga saisung bung no class bung no hm bung no master ke student equality boro jaga so ine chung la ko responsible hi pa ko sio chung kha bai ju phono chung yau so ma ya kha phong to phono wai so ma to ko chung ma ko hi so bai ba ra ke time discourse so ma ni abong chu chini teacher ro kaham facility ma ya student na kaham education ri abo ko chung na yo himba chung system emo jaga chung so e ka chung abo jaga so ma ni no chini choba tini dune na bo choba chung na ko choba tai ko direct or indirectly abo jaga so le pa no chini choba khai ma to abo na jot to sio himba बहुत difficult situation पनो बहुत difficult time पनो how much I can do आम बार मा सावो उसका चीनी गॉर्बो टीचर दे बाम सावो आम कोई बसो चाकरी के का I need चाकरी repeated वो I must do something which I will remember which I will get satisfaction I need some by satisfaction right now तेरे क्या satisfaction है my अभी या कुछ का that is secondary thing First of all, with my job, with my work, I should be satisfied. I need something that I need to satisfy right now. Most of the ang thought of the being thought of same to same. I need performance and satisfied every time. Students satisfied in I need authority satisfied in so much satisfied in so much things in Abo pandawa ang bilis hamtu. At the age of 60, you get to retire in your home. Chung baksa balet arli chakri wo chung phayo. Baksa balet boyos kayo chakri mahazao. Ke boso le chung somas no student no chini de sang ba chung brobai tongoi insa jora chung performance khai man ba the short period of time 10 bosor pungto 15 bosor pungto 25 years pungto ni service career wo okay 100% no deliver khai me apano at least 25% sang sao at least 25% okay 50% khena kite boka 50% jora kono chung bukhari service khai khade ke there is more than enough There is more than enough pang thak wan show. Abo palo tirio. Chung teaching system o education policy bahai kan tongka. Jita department e baso ontok takaya am sisu ya teachers to kaham no sinai. Now bahai ke lesson plan khai. Prior to ye be discussion ma khayo. Ani subject unka ang school thangka phaika student learning dong to CDC sia chung sisu ya som yo. Jeta chung mani. Nga ko jago ai chung mo ike jeta chung school experienceong phaimani je chung catholic mission no tongye to phaika 10 ekor boso hostel tong phayo father so sister so je babe chung bring up chung no tui sao nge education ni bookish knowledge ni sate other co curriculum activities abo bo chung khe na leadership training chung student na bai father so chung training diba chung no groups na Japan house ba America ba wa ke sometimes George mark ni wa ke ba ke yellow house green house no abok mau student in sio to leadership appoint kyo abok student bro break somasis mane bro mass gathering break face ke na confidence bilo courage wo responsibilities bro abok dai to lao abok motivate ke na team teachers on na ma ke na abok kan ke Satwa जीवन से तुम्हारा responsibility दायित्व जितना leadership quality भी खेमे करें क्या in the long run of future रो ब्रो समाज को any type of चाकरी खेमों तो NGO run खेमों तो अभी के political ground of तो ब्रो face के थमाई नहीं अब वो जिनिस का जो लेखा थमुने लोगों का अब वो अच्छा importance है जो सुधर लेखा को ना ब्रो क्या बाबू what is your good name जो चारे समय आपको टी बिना ले तो ना मुख्य आप जो चारे समय बांगो program जो ब्रो performance हो Chini cerong sama ini orang jaga orang nuai koi bar program ka different department meeting to political chini cerong performance kenai sama jauh audience yang conference kerja kongsi kau sanai noyaman yang sanai mukmu yang sanai kami apa bini ina lom CEO confident tu isi apa pada waktu ini anti saya nopo bukan request yang student romo cu participate mak kerana program group system kedi romo instruction marina दायित्व मारिना जे प्राइवेट स्कूल of हाई खाय प्राइवेट स्कूल से खाय में गवर्नमेंट मानी माया उनाय अब पना अब के हम न सब रिक्वेस्ट खेवो अब माके ने